Assalamualaikum. Baru apa bang? Lebih empun, merugikan ya? Yang sedang? Yang sedang. Bubulau. Ya benar. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Oke bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mancing lagi bro. Kita mancingnya pas di spot Pelabuhan Ulee Lheu di Banda Aceh. Oke bosku, hari ini kita akan mancing dasaran yang menggunakan umpan udang. Saya menggunakan umpan seperti ini. Ini adalah rangkaian yang saya pakai timah dan mata kail ukuran kecil. Oke, saya akan menggunakan umpan udang. Oke, udang kecil. Oke geng, kita tepat di pelabuhan kapal. Ini adalah spotnya. Di sana ada kapal dan spotnya adalah tempat berbatuan. Oke, di sana ada kapal. Itu adalah pelabuhan. Oke geng, kita akan mancing langsung. Nanti setelah strike saya akan rekam lagi. Sebab bateri saya gunakan ini adalah minim, saya tak sempat ngecas semalam. Oke geng, simak terus dan tonton seruannya dengan mata. Oke sob, saya akan menggunakan umpan udang. Oke.
Besok umpan pertama sambar sama kepiting. Jangan lupa umpan kedua. Kita sudah sampai di spot baru. Kita harus pindah spot. Dan ini masih di Pelabuhan juga. Sebenarnya kita bisa jalan dengan pakai motor sini, Pak. Cuman tengoklah keadaan sungguh terlalu lecet. Oke, geng, kita jalan kaki aja. Kita simpan motor di sebelah sana. Kita jalan kaki. Spot ini banyak kali mari, Pak, geng. Mari sama pemancing pinggiran. Di sini ada spot bluefin. Di sini banyak dapat ikan bluefin. Oke, nanti sampai di spot sana, tuju sana. Di sana adalah tempat mancingnya. Nanti saat strike saya akan merekam balik. Oke. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till it hits. Ayo, Bang. من كان حيا ويحق القول على الكافرين.